በጫ አንተ ምንድነው አምቡላንስ ነው አልኩ ተረጋጋ ሰውዬ ሱመያ ተረጋጊ ቆይ ተረጋጊ አትስገባይ ሱመያ ተረጋጊ እኔ ስሚ ብሩ ስሚኝ ሰይድ ሊጎዳሽ አይደለም እሺ እኔ ቆንጆ ብሩ ስሚኝ እኔ ልንገርሽ አንተ ነገር ይኸውልሽ እኔ ሰማሽ ብሩ እንዳትጮብን ይኸውልሽ ብሩ ሰማሽ ይኸውልሽ ብሩ እኔ ማለት ነው ብሩ ይኸውልሽ ሰማያለሽ እኔ አንቺን ልጎዳሽ አይደለም ፈልገው ስልክ ስጪኝና ልደውላቸው ልጆቹን ያወጡልኝ ወረጭ ልጆቹ ራሱ ይረበሻሉ እንጂ አንተ ምን ሆነሃል ልጆቹ ማዚ አሉ ልጆቹ እርግጠኛ ነሽ በምን አውቅሽ እስኪያንቺ እንዴ ሳይክሉን አታይም እንዴ ይሄው ጀሙ ስትነዳ ይቻለው ይሄን ሳይክል አና አርጌራ በይ ሳይክል ሊከናውሱ ጀሙን ኦፍቶ አርጌራ ጋይታ እየን ይስማ በቤት የሚኖሩ ሰዎች ካሉ ችግር ይፈጠራል የሆነው ምን ከስ ይራ ተረኮ ማቤታ አይ የሆነ ድምጽ አለ ይኸውልሽ ኮት ወጣች እሷ ማለት ነው ወይ ማመድ ያንኳኳና ያንኳኳና እሱ ይያለች ምናምን ትላለች አውቀ ወይ ስንታየው አለ ምናምን ትላለች ከዛ ወጣ እሷ ሆኖ ካየት ዝንጅራ ቆይ እሷ ሆኖ ካወቅ ሳብ ታረጋታለች ምን ያመኑ ከዛ ቶሎ እኔ በዚህ አይኗንም እጇን እፍን እናረጋታለሁ አንቺ ፎቶ በሱ ቶሎ እጇንና ታስረብናለሽ እሺ እኔ ብቻዬን አስራለሁ እና እሷ ትቀርም ነው አዳይ እጇን ስር ፓርኬዲ አስቀድማ ሶዳቱ እጇን ተርበ ፓርኬዲ ሂደርክ ተርበ እጇን ሰሪው አፍጠኛው ሰሪው አስር ቢዲራ ሰሪው ሰገሌ ቆፋ ይፈቀድ አታፈናት አንተ ብለህ አታፈን بروك فتور مكينه كفت قرون هذا تنفذ اسقبت يا ذات اسقب زقوا انت زقوا طلب يازو ندو مكينه ندو طلب فيك اسفق كذا يميروت ايه ما لقيتي كوسني سنش من ورانا ما تميك انا جايز يا تنام روتو مال تافيده مكينه بوليس من ورانا روتو تقلي مكينه بوليس يا من بوليس ቋራጭ ነበር አምቡላንስ ነው ያሟል አረ ወላሂ አምቡላንስ ላይ መራተሙ አምቡላንስ ምን አይነት በሬ ነው በእናትህ ናግባይ ዝም namoonni YouTube bitachuu barbaadan lakkoofsa bilbilaa asjalatti argitan kanaana dubbisaati YouTube bitachuu dandeettan jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh akkam jirtan hordofta daawwattoota keenya bakka itti nageessi wajjin jiraatu jecha guyyaa har'a argamna Finfinnee jirra Finfinnee wanni dhufneef dhimma maaliitiif dhimma ajaa'ibduu harka qabna sunillee mee beeza fi maammee na wajjin jirani isaan salaam isna gaafataniiti aysin salaamani achi booda gara dhimma keenyatti seenna mee salaamata gaafadha akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya chaanaalii kanarraa warana beektan ani badeen ture sayyaarra fagaadheen ture amma garuu walitti deebinee jirra dhimma guddaa qabannee dhufnee har'a gara keessanitti sababiin har'a walitti dhufneef Finfinnee jirra maammatillee salaamta gaafadhu jirtu hordoftoota sayyaatu hundi keessaniyyuu baganuuf jiraatan isiniin jecha har'a waan dhufneef isaaniyyuu ibsanii jiranii an baay'eellee ibsuu hin danda'u beezaadha akka waan hundayyuu asitti nu yaamtee isiniin qophii kana hunda xumurtee asitti nu yaamte jechuudha isimarraa waan hundaa dhageettanii nu faana ta'an hordofaa isiniin jedha akkasii hordoftoota daawwattoota keenya kan jirru eessa Finfinnee jirra Finfinnee dhimmee dhufneefillee maaliif akka jettan taate beezatuyyuu sarpiraayizii nuuf qaba Sumayyaa argee jira mana Sumayyaan keessa galtu argee jira kanaafuu appartaamaa keessa gibbii fooqii keessa galti achitti argee jira yeroo hedduu siif jecha wanni akkasirraa badee hangamma si waliin arginii fi wanni canquu dhiisee fi sarpiraayizii gochuu barbaadeeti dalagaa kee jedhee qotee jala deddeemee mana Sumayyaan galtu kanaan durallee beeza wajjin waliin arganii jiraniif mana Sumayyaan galtu irra geetteetiin achi nageessuuf deemti ani viidiyoo dhengadda deebisaa isiif deebisarratti har'a booda Sumayyaan walilleen argu ija isilleen argu isilleen dubbisu osoo karattuu argeen salaamu jedhee ture murteen kee murteedha garuu beezan immoo ana baatii kan hunda jala deemeetiin xaare dhimma kanaan siif gahe
dhimma kanaan siif ga'e ati maaliif lifaatii kiyya xaarii kiyya jalaa balleessan hangattee beezan argee jira kanaafu anillee yoo hatta isii ka dhiisu taate yookaan immoo ka isiinu ka diddeetiin wanti jettu taate ijoolleetti jallee taatu jalaa fudhadhee kan argitane akkaataa itti seenuu fi kan hin mari'anna taafteef immoo beezaadha ta arginaan jettee fi manallee jala deemee argite amma finfinnee jirra beezan taafteef immoo moo akkamitti akka argitee fi dhugaa argite afaan isitti irraa dhageeffanna. Iyyan ati bisaanatti himteetta ani lafa Sumayyaanatti jirtu nin beeka argeen jira. Maaliif yoo ati Sumayyaa wajjin kan hin araaramne illee taate ijoollee kee argachuu qabda. Ijoolleen kee abbaa malee guddachuu hin qabani. Gatii abbaa malee guddachuu immoo ani ofuma kiyya argeera waan ta'eef akka isaan miidhaman hin barbaadu. Kana waan taateef ijoolleen kee si wajjin guddachuu jiraachuu mirga qabu. Kanaaf lafa isaan jiran immootiyyuu waan nan argeeruuf Saidoo fi Maammee yaamee Sumayyaa bira geessuudhaaf amma deemutti jirra jechuudha. Osoo hin deemin dura immoo bifa kanaatiin mari'achaa jirra. Mana isheen galtu argeera. Kanaaf isa wajjin deemna. Isaan araaraman haa inni immoo ijoollee isaa ilaaluuf malee anillee dhimma biraa hin qabu. Ijoollee kee akka ilaaltu immoo bifa kanaatiin hin siyaame Finfinnee. Siumaaf jedheeni bu'aa bahii kana hundaa kan hin dabarse. Hayyee galatu beezaati. Ulfaadhu ati waan kana gooteef jala deemtee ana icha qoratteef ani sabbaree isillee dhiisee jira Sumayyaa booda karattuu soo arge salaamataan gaafa dhufee ture. Kanaaf ati garuu waan guddaa naaf Haadha ijoollee keeti isaallee akkas hin jedhini ijoollee keef immoo dirqama jaalala agarsiisuu qabda isaan wajjin jiraachuu qabda. Kana waan taateef har'a Sumayyaa wajjin osoo araaramtanii tokko taatanii wajjin gara manaa galtan baay'ee nutti tola miti maami. Ati bareeda garuu ani Sumayyaa wajjin araaramullee yoo osoo baadhillee isiinuu yoo kadidu taateen diddillee yookaan anillee amma imaan eegaa argadhe Sumayyaallee hin barbaaduun beektamire garuu maal gochuu yaada qabaree ijoollee tiyya akka itti harkaa baasnuu fi akka itti harkaa fuunu. Isaanumtu si araarsu walitti isinii fidu ijoollee makee dursa argatu amma ijoollee tiyya fudhadhaa achiin booda keessisuutti taasisa itti mari'annaa si galee amma kanaaf wanti goonu iddoon fooqee jettee miti namootaan tollaa gala jette. Namootaan tollaa jira jette. Eeyyan jiru. Jiranii miti. Kanaafuu wanti gochuu qabnu maali? Of eeggannoodhaan suuta jennetti ni seennaa makiinallee finnee jirra uffatallee kan ittiin ukkaamsinee ittiin hin uffinnee jirra. Kanaafuu amma Sumayyaa maal gochuu deemna suutan dhayna mana nu mul'isaami wajjin oseennetti yoo ka'ate yoo ka'inni isa beetu fuula isaa waan hin beekne itti dhodhoofta maammee itti dhodhooftetiin yeroo isin gabbaatee fuula isaa akkuma argiteen harkistee gadi baasta. Egaa isheen dafeedha ati daddaftee harka ni ta'a ukkaamsinee baadhee makiinarra feennee baafanna. Isin galee miti akkasitti deemnan. Isin galee akkasitti ati hin beektabi garuu fuula ilaa akkuma balbal xiqqoo dhodhoofteen fuula isaa akkuma argiteen gadi harkistee. Maal gootaa dhodhooftaa akkana baraggannee seena. Baraggadee seena. Nama jeena ijoollee rifatti. Maal jechuudha tasgabbaa'uu qabda meeraa kee kana aan wajjin deemnaa ree. Jaartii isaatii mi? Taatoo midhamuun qabdu kaa. Seeraan deemuu qabda. Garuu gibbii namaatti mire gibbii namaa jeetanii jedhama. Sodaan barbaachisu kaa. Akkas taanaan hin deemnu isin hin geessu bakka akkas taanaan. Sodaan hin barbaachisu beeka garuu. Tasgabbaa'uu qaba kaa inni achi deemee waa jeeqee. Mana qofa nagarsiisi. Isi yoo taate aniyyuu hin beeka. Fuula isii aniyyuu arginaan hin beeka waan ta'eef abbaan barbaada. Gadi jedhee qucee irra kaadhee asfaaltii irraan fiiga. Asfaaltii irratti naannoo argaa. Makiinaa keessa kenna. Allahu akbar. Ati maa sodaattaa? Hai nama akkasitti afaan hin himaa jenna. Maaliif hiitaayyuu afaan ayyitu? Yoo hiitoo hai maal nu jedhan nama ukkaamsanii nama butaa jaartii isaatii daa'imman fudhattee baddeedhaan. Ati hin dubbatin. Maa akkatti seeraan deebisee amma akka deebisanii? Seeraan deebisii. Maftii irraa qabdaa haadhati jaartii. Aywa maftii ni qabaate akkana miti kaas. Midhamuu dandeesse akkana ta'uu hin qabu. Seera balleessuu hin qabu. Akka isiin miidhamtu maaliif godhan? Harka yoo hin endoomii. Baadadhee asfaaltii irraa fiigaa itti akkasiin kan caracatee waan adda addaa harkisteetti nu jeedhe fi garamte amma. Kanaafuu kan gochuu qabnu maali? Daddafnee afaan akka isin hiitee ganda hin jeene afaan isin hiina. Tolchineetiin achiin booda afaan eegahiin hin booda daddafnee harka ni hiina. Akkaan afaan hidhaate daddaftee harka na hiita. Ana sirra kaadhee baadhee fiinee gadi hin baanee fooqii irra gadi hin buunee makiinaa keessatti kennetiin fiinee baafanna akkasi. Yeroo akka nu goonu fooqii namaa akka cabsee seenaa waan balbal hin goonu. Suutan dhodhooftaa akka isin gabbaate jaqas. Anammallee taanaan. Ati suutan dhodhooftaa na jagaye balbal suutan dhodhooftame fuula isii akkuma argitan qabdee gad harkista adda addafee afaan ukkaamsee harka duuba hidhee baadheetiin fiigee bayan. Daddaftee makiinaa ni jalaa bantaa makiinaa kaastee fiidee deemtan akkas goona. Beezaa kannee deemnaa ose. Lakki hojii waan deemnu hundu. Fuunee deemnaa. Agaleera garuu ati jettu kun natti hin tolle baay'ee. Akkam goone taati. Achi teennee talamaan mannee kadhannee maalii jenna kana ati jettu kun natti hin tolle. Achi geennee mana nu barsiistee siin jennaan baraggannee caccabsinee osoo nama achi keessa jiru fedhii taate indoo hundaa walitti qabnee hiinee feena. Daa'imman illee argaa. Yaa ki seera balleessan hin jeenaa yoo san inni itii poolisiin nu dhufaa haga qoratamu jedhanii olii gad nu bulchuu illee danda'a. Rakkoo jettu. Nu inda'uum jechuun poolisii as karaarraa argannaaniin fudhannee deemnaayyuu. Maal jennee deemnaa? Jaartii daa'ima isaa guurtee. Maa poolisii callisee karraa fuutee deemuun seera qabeessan yoo waa fuudhu deemtu. Kun gaarummaan qabu laatti tasgabbaa'ii jalqaba miira kee kontirool gochuu qabda akkas ta'uu baannaan hin yaanu. Kanaafuu na dhageettanii
Pilaanii waan jedheen deemna. Isin galemti? Pilaanii waan jedheen deemna. An balbala hin dhadhaa. Ishi Ati balbala dhadhoofte. Ila bar yoo jeequmsaan akkasii deemne ilaali. Waan goonuu qabnu maal akkamitti fakkaate? Hin dhadhoofnami yeroo isin gabbaatu harkisneen baasnami ni hin deemnan waan biraa gochuun deemnu. Ni gaafannaa yeroo san isillee ni muddamti. Na okkamsanii yookaan dhadhaa deema yookaan tumuu deema yookaan jeesuu deemtee sodaatimi yeroo san muddamteet bilbiliti ijoollee asii fichisiisi jennaan. Yoo isin ijoollee fichisiisne teennee isin kadhanna. Si galee ijoollee tii arguu barbaada aga ammas wajjin turte ijoolleen tii amma na wajjin haa jiraattu. Na wajjin yoo kagaltu taate beenu yoo diddee yoo nan barbaadin asasitti hafi jenneenis ijoollee irraa fuunee deemna. Yoo ka isin diddu taate isii achi dhiisnee ijoollee qofa harka fudhannee yaana. Garuu gibbii san keessaa baasuu hin mijaa'u. Yoommoo akkasitti ati akka asiitu balbala cabsinee balbala dhoofnee seennee wacnee uumamee jedhe ummanni ollaan dhagaa maali jedhanii jidduun nu qabanii araara jedhanii suuta karaa sirratti hin gaafattaa mana murtii dhaqee akkas godhe akkas jedhe dubbiin harka dheeressan isiin mana jijjiirattee nu jala badde. Si galee ammallee nu jala baddee Gondar galti. Taaftee iyyuu Finfinnee mana kee argan jettee mana gadhiisti. Kanaafuu ati mana seeraan argitee miti? Eeyyeen argeera. Mana argitee mana san nu geessita. Ani fati kararraa hin maa'ina. Kaameeraamaanis qopheessine nu jala deemee waan nu goonu guutuu waraabuu qaba. Ati barbaada suuta nu dhoofta fuula isa akka argiten gad harkista. Ni hin ani baafannaan. Achuma ageen. Xumurreemi. Rakkin qabu. Lakka malakee kanaatiin immoo Ati miira keessaa ila akka caccabsaa maalii godhaa dhiisati. Keessaa bahe. Si galee amma? Yalla. Amma haa deemnu ortu daawwatu kenna amma makiinallee harka qabna uffanni ittiin illee jira. Amma deemnatiin hanga maal hojii tura rabbi nu alaffisu. Salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Nagaa. ነው ቤት እርግጠኛ ነሽ? አዎ እርግጠኛ ነኝ። በእውነት ለሷ ቤት ነው እንጂ ነው የምትኖረው። ከደና ያቆየን እንደዚህ ጋር ቆመን እንደዚህ እና ቤት ልንሰብር ነው? ኖ ኖ ኖ ሶታ የነን ኮኮኒ ቆስቆስን እሺ ከሰበርን ድንገት ከሌላ ሰው ጋር የምንኖር ከሆነ ልጆቹ ራሱ ይረበሻሉ እንጂ አንተ ምን ሆነሃል? ልጆቹ ማለት አሉ ልጆቹ እርግጠኛ ነሽ? በምን አውቅሽ? እስኪ አንቺ እንዴ ሳይክሉን አታይም እንዴ? ይሄው ጀሙ ስትነዳ ይቻለው ይሄን ሳይክል አና አርጌራ ቤት ሳይክል ሊከናውሱ ጀሙን ኦፍቶ አርጌራ ጋይታ እየን ይስማ በቤት የሚኖሩ ሰዎች ካሉ ችግር ይፈጠራል። የሆነ ምን ከስ ይችላል ተረኮ ማቤታ አይ የሆነ ድምጽ አለ። ይኸውልሽ ኮት ይኸውልሽ ከወጣች እሷ ማለት ነው ወይ ማመድ ያንኳኳና ያንኳኳና እሱ እያለች ምናምን ትላለች አውቀ ወይ ስንታየው አለ ምናምን ትላለች። ከዛ ወደ አስተለ እሷ ሆኖ ካየት ይዝንጅራ ቆይ እሷ ሆኖ ካወቅ ሳብ ታረጋታለች ምን ያመኑ ከዛ ቶሎ እኔ በዚህ አይኗንም እጇን እፍን አረጋታለሁ። አንቺ ፎቶ በሱ ቶሎ እጇንና ታስረብናለሽ። እሺ እኔ ብቻዬን አስራለሁ እና እሷ ትቀርም ነው እኔ ቶሎ ብዬ እፍን ፊቷንም አፏንም እንዳጨው አረጋለሁ። በቃ ነገስ ምን ያስራታል? አስራታለሁ በቃ እኔ ዳን ይሄ እንደው ሽቦ ፊዱ ይወላል። ሽቦ ላምጣ። ሽቦ ማለት አንተ ሱመያ እኮ ነች። ቀስ በሉ እስኪ ሽቦ ምን ልታርግ ነው? ሩዋን ምናምን እናስርባታለን። ልትገላት ነው ትወስድ ሽቦ ይላል ጃርቲስ ይቀልልክ ነው እንዴ አንተ? እኛ ብራ ቀርፍ ለበይ ልክ እሱን ፍስር ስር እንዳደረገን እኔ ሸክሜ ትሮጣለሁ። አንቺ እንዳትወርቅ ትረግፋታለሽ። ከዛ መኪናውን ቶሎ ትከፍታለሽ። ሰው ሳይን ቶሎ አስገብተህ መኪናውን ታስነሳና ሮጥ እንመጣለን። እሺ ድምጽ አለ። እስኪ እዚህ ጋር አንተ ታንኳኳለህ። እጇን ስር ፓርኬዲ አስቀድማ ሶዳቱ እጇን ተልበ ፓርኬዲ ሂደርክ ተልበ እጇን ሰሪው አፍጠኝ ሰሪው አስር ቢዲራ ሰሪው ሰገሌ ቆፋ ይቀድ አታፈንቀ አታፍናት አንተ ብለህ አታፈን ብሩክ ፈቶለ መኪናው እግሯን ያዛት እንዳትሰናጠር አስገባት ያዛት አስገባት ዝጋው እንዳትታ ቶሎ በል ያዙ ንዳው መኪናው ንዳው ቶሎ በል ፊግ ኦፍ ምን ሆኖ ነው? የት ነው የምሮጠው? ማልታተፍ ሂደህ መኪና ፖሊስ ምን ሆነ የምሮጠው? ተገኔ መኪና ፖሊስ የምን የፖሊስ ኋላችን ነበረ አምቡላንስ ነው ያሟል። አረ ወላሂ አምቡላንስ ነው የመራተመው። አምቡላንስ ምን አይነት በሬ ነው? በእናትህ ና ግባ። ዝም ብሎ ሆሪ ወይ
ያንን ሰኒ ኮቱ ወይስ ወሪ ወይ ማን አረፍስ ታስገባይ ተረጋጊ ሱመያ ይኸውልሽ ሱመያ ተረጋጊ ምንድን ነው ታየው ቆይ አትንበጫበጫ አንተ ምንድን አምቡላንስ ነው አልኩ ተረጋጋ ሰውዬ ሱመያ ተረጋጊ ቆይ ተረጋጊ አትስገባይ ሱመያ ተረጋጊ ሱመያ ይኸውልሽ እኔ ስሚኝ ብሩ ስሚኝ ሰይድ ሊጎዳሽ አይደለም እሺ እኔ ቆንጆ ብሩ ስሚኝ እኔ ልንገርሽ አንድ ነገር ይኸውልሽ እኔ ሰማሽ ብሩ እንዳትጮብን ይኸውልሽ ብሩ ሰማሽ ይኸውልሽ ብሩ እኔ ማለት ነው ብሩ ይኸውልሽ ሰማያለሽ እኔ አንቺን ልጎዳሽ አይደለም የምፈልገው ስልክ ስጪኝና ልደውላቸው ልጆቹን ያወጡልኝ ወደች ልጆቹን ሊያቸው ነው ልጆቹን ናፍቆኛል ሱመያ ተረጋጊ እሺ ሱመያ ሰማሽኝ እንዲያዘው ለታ ድጋሚ ሊሰረት እንዴ አማን ወን ብራን በርባዱ ኢጆሌ ብልብላ ነው አይምቶ ምቲ ኢጆሌ ነው አፎንት ያገቱ ኢማን ጅርቱት ንቱ ብልብላ ነው አከንቱ የሮ ወር ብልብላ ኢጆሌ ገባሰን ነምቶ ኮለቅ ቶላን እንደ ማረኪና ኢጆሌ ኢሲን ታይምቶ ብሩ አይው ሰማኝ የገሲሞ የገሲ ኢጆሌ ፉኔ ሲያዲስ ኢጆሌ ፉኔት ኢጆሌ አንቀባደ ቦድ እሺ ገዲስ ማለት ቦድ ብሩ ይኸውልሽ ሰማሽኝ ልጆቹ ይምጡ እኔ ልጆቹን ብቻ ነው ማየት ፈልገው ትምኛለሽ እኔ ይኸውልሽ እፈታሻለሁ እንደጭ ቆይ አሁን እንደፍቻት እንፍታላት ቆይ አመኔኪኒ ታስገባኝ ሃይ ክሎሩጋ ይሄን ይይቲ ትጫዋለች እዚህ ስፍራ ብትጮስ ሚደማዝርት ከይተጎዳች እኮ ነው እንዴ ቆይ ብትጮስ ብሩ ሰሚኛለሽ ብሩ ታወራናለች ተረጋግታ እኮ ከፈታናት በኋላ ታወራናለች ለምንድን ነው የምናስራት እንፍታት ትጮብናለች ብሩ ሰማያለሽ ታይክ ነው ቧቲ ማስወዳታይ ብሩ ሰማሽኝ አንቺ ማለት ነው ልጆቹን ብቻ ነው ሊያቸው ስልክ ስጪኝ ቤት ያለ ሰው ልደውልላቸውና ምንም ማያረጋቸውም ልጆቹን እሺ እንዳያቸው ብቻ ነው እሺ ብሩ ማሜ ኖት ያፉ ብሩ ሰማሽኝ ይኸውልሽ ስሚ ቆይ እስኪ ዝም በሉ እናንተ ይኸውልሽ ስልክ ስጪኝ ብሩ እኔ ፈታሻለሁ አልጮም ካልሽ ቃል ግቢና ማለት ነው ሱመያ አልጮም ካልሽ ቃል ግቢና ሰማሽኝ ቃል ግቢና አልጮም ካልሽ ማለት ነው ብሩ ሰማሽኝ ቃል ግቢና አልጮም ካልሽኝ እፈታሻለሁ ቆይ እስኪ ዝም በሉ እናንተ አታውሩ ሰማሽኝ ብሩ ቃል ግቢና አልጮም ካልሽ እኔ እፈታሻለሁ ከዛ በኋላ አጮም ብሩ ሱመያ ይኸውልሽ ልጆቼን ብቻ ሊያቸው ከዛ በኋላ እኔ እፈታሻለሁ ችግር የለውም ትሄጃለሽ እኔ እኮ ልጆቼን ብቻ ነው ፈልገው ሌላ ነገር እኮ አይደለም ሰማሽ የት እንዳሉ ብቻ የት ነው የምትሄደው አንተ ገረም ደም ታውሪት ነው የሚሄደው ደግሞ ማን ነው የምታየው ብሩ ሰማሽ እኔ ልጆቼን ብቻ ሊያቸው ከዛ በኋላ ልጆቹን ካዩዋቸው በኋላ ከፈለግሽ በኋላ እኔ አንዴ እንነጋገራለን ቀስ ብለን እኔ ልጆቹን ብቻ ፈልገው ደዊና ስጡት በያቸው ልጆቹን ብቻ ሊያቸውና ከዛ በኋላ እዚህ ትያለሽ ችግር የለውም እፈታሻለሁ አጮም ልፍታሽ አጮም ቃል ግቢልኝ እንፍታት በቃ አጮማ እብሽ የሚያደርጉ እየን በቃ ወኖ መጥያተው ይሄ ይሄ አፋሩ ካፕሰል ይኸውልሽ ከጮች እዚህ ነው ማፈንሽ ብሩ ከኔ ጋር ብትጣዩ ፈትቼሻለሁ አትጮህም በእናትህ እኔ ተሳስታችኋል ሱመያ አይደለሁም እንዴ ምንድን ነው ትለው ሱመያ አይደለሁም ልቀቁኝ ቤዛ ማጀት አንሱመያ ማጀት እሺ ማንዳቤ ነምኒ ብራጅራ እሺ ተረጋጊና እሷ ሆነች እኮ ምንድነው የምትሳሳ እንዴ እንዴ በቃ ቆይ ፈተሻለሁ እንዴ አልጮህም አላልሽም እንዴ ሰይድ ልቀቃት በእናትህ እንደዚህ ሰው ማነች እስቲ ሱመያ አይደለሁም እጄ ፍቱ ሱመያ አይደለሁም እጄ ፍቱኝ ቢስሚላህ እጄ ፍቱኝ ቤዛ ሱመያ ናንጀነ ታሽ ናት ይቅርታ በእናትሽ ተሳስተን ራቷ ነበረች እኮ እሺ ወይ ስራዬ ጉድራ ተስገባይ ወላሂ ተረጋጊ በዲን ካንኮት ይቅርታ እናቱ ይቅርታ በእናትሽ ሊፈማ ምን ያርጋችሁ ነው ይቅርታ እናት ለምንድን ነው የምታስሩኝ ማለት ነው ይታን ይፈማ ወላሂ ማለት ሲንጎሪ እናት ይኸውልሽ እንዴት መሰለሽ ላስረዳሽ በእናትሽ ተረጋጊ ሱመያ የምትባል ሚስት አለችኝ በይ ልጆችን ይዛ ስለጠፋች እሷ መስለሽኝ ያሰርኩሽ ይቅርታ እሺ አኪያ ሱመያ ስትፈካ ይፈማ ጋር ወላሂ በለሽ ሱመያ የሚመስል በእውነት ይቅርታ ስትፈካ ፖሊስ ነው የምጠራባችሁ ይቅርታ እናት ሱመያ መስለሽኝ ቆይ እኔ አደርስሻለሁ ምን ፖሊስ አንቺ ሱመያ ነች አላልሽኝ ሱመያ ቤት ነው ሱመያ አለች አላልሽኝ እሷ መሰለችኝ ምን ላድርግ ሰያ
እሷ መሰለችኝ አዎ ማን ሱመያ ምን ከነ ገልቲ የተበርሲቱ እሹ ማን ፈከተ ቤዛ ሲዳ ሲንጀናን ኤሲ ላንጀት እሹ ማአቤ ማን ሲዳ ታሪው ገረሱቂ ደምቴ ተውደንዳ አመደ እሹ ማዳ አርጌረ ጆክያ አን ቆይ አንቺ ማልኮሽ ነው ከህይወቴ ወጥተሽ ርቀሽ ጠፍተሽ ነበር አሁን መተሽ ሱመያ ነሽ ማንንም አላከኝ የሰው አሳግተሽ አሁን ፖሊስ ልታመጣ ይደል ቱናቲሜ ነአገርሲሴ መለ እሸዩ በከጅርቱ እቹ ዱራ ኢምቤኩን ቱሬ አት እሺ በርባዳ ጅርቱ ሞን ኢምቤካ ከናፈን ሲ አገርሲ ከናፈን ሲ ያሚ በር ኡፉፈቴ ደምቴ ከአከምቲ ቤኩን ደንዳ ገሩ አርጌረ ጀልቀባ በር ሹማ ማላ ጎዱሪ ሰያ አኒ ስፍ ጀዴኒ ማለ ዲማ ማለራን ሲቀባን እኔ ካንተ ምን ጉዳይ አለኝ እኔ እኮ ሰው ነው ያሳየኝ ምን ሱመያ ነች ብሎ ሰው ሱመያ ነች አው እዚህ ቤት ነው የምትገባው ታረጋግጪ የሰው እስካፍን ድረስ እሷ ነች እርግጠኛ ከሷ ውጪ ማን ነው እንደዚህ ነው ለብሳ የምትሄደው ከሷ ውጪ ማን ነው አይገባም እኮ ነው ያልሽኝ እኮ እዚህ ነው የምትገባ ብቻ ከህይወቴ ወጥተሽ ውልቅ ብለሽ ወጥተሽ ነበር ምን መለሰሽ ምንድን ነው የመለሰሽ ወደ ቤት እኔ እኮ ላንተ ብዬ ነው ሲፍ ጂኔ ነው እንዳደርሽ ካምቦላ ማልትሽ ከበልሳ ሰሊሞ ሱመያን ቤት በከ ማልትሽ ከበልሳ ምድር የሚያስቅክ አንቺም ሱመያን አታውቃትም እንዴ ለካ ሱመያን ቤት ወዳትልኝ አቃታለሁ ሱመያን